Praise the Lord. Hallelujah. May God bless you. प्रभु को नामर धन्यवाद भाई प्रभु अनुग्रह करी ए शुभ भाव समापन करिया ପାଇଁ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଳକ ମହାଶୟ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ତୀଗଣ ବଡ଼ପଦା ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିଥିବା ମହାଶୟ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ତୀ ଆମର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ पासपोर्ट परीक्षा बालक आप मास्टर छथि पुस्तक प्रतिष्ठान नमस्कार नमस्कार आशीष विभाग का ध्यान करी प्रभु श्री कृष्ण को उपस्थिति कामना करी प्रार्थना करबा समस्त प्रार्थना मंजूर करी स्वर्गवासी पवित्र प्रभु तुम्हारी महत नामर धन्यवाद प्रशंसा को उद्योग करूछु तुम्हारी संकल्प तुम योजना अनुसार युवक और युवतीर विवाह कार्य समापन करने आम समस्ते तुम्हारी पवित्र मंदिर में एकत्रित होछु प्रभु प्रार्थना करुछु निवेदन करुछु शुभ विवाह कार्य आरंभ शेष पर्यंत तुम रुह तुम उपस्थिति विवाह कार्य समापन कर समय युवक युवती तुम सम्मुखें तुम लोक मान सम्मुखें तुम्हारी पवित्र मंदिर में जो समस्त प्रतिज्ञा करेंगे सत्य भाव प्रतिज्ञा करेंगे प्रिय अनुग्रह कर उभय प्रेम को एकत्र करने समय तुम्हें दृढ़ कर रकन्या का आशीर्वाद कर उपस्थित प्रत्येक आशीर्वाद कर आज समस्त महिमा गौरव केवल तुम्हें मां यीशु के नाम में मांगो बंधु वर्ग आम्भे माने सर्वदर्शी प्रेम ईश्वर साक्षात उपस्थित उपासक बंधुक सहित यही युवक मुनाकर युवती ज्योत्ना रानी अस्ट्रेली को पवित्र विवाह बंधन आबद्ध करने एकत्र हो विवाह सर्वत्र समाज में गौरवान्वित आग्रह विषय साधु पाल बरकन्या सुमरन को ख्रीष्ट मंडलीर निगूढ़ सौम्य निदर्शन प्रकाश कर मनुष्य पवित्र अवस्था प्रेम ईश्वर स्वयं विधि स्थापना करते प्रभु श्रीष्ठ शिशु मान सहित विवाह उत्सव योगदान कर पुण्यभूत को सुसंस्थ पवित्र कर ईश्वर भक्ति प्रगाढ़ भक्ति सहित विवेक सिद्धांत प्रार्थना पूर्वक पवित्र गुरुत्व से प्रवृत्त कर्तव्य सुखरे दुखरे सुदर्शन दुर्दशारी जेपरी स्वामी स्त्री परस्पर साहाय्य संतान प्रेम आनंद एकत्र बास करती विवाह विधि विधान अधिक पवित्र गुरुत्व दायित्व मत सर्वभाव निर्दोष निष्कण रूपे रक्षा करने आवश्यक यही समय विवाह उत्सव जोड़ समस्त प्रश्न विवाह पवित्र अवस्था प्रवेश करने उद्देश्य यही युवक मुनाकर युवती ज्योत्ना रानी अस्ट्रेली वर्तमान स्थान अच्छा विधि मते विवाह विरुद्ध जदि कहार उपयुक्त न्याय सहित प्रतिबद्ध काम थाए प्रकाश करतु चिरकाल निरव रहतु मु तुमମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଆବଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଯଦି କାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ସହିତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ କାମ ଅଛି ଦେବତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ମୁନାଙ୍କର ଯତ୍ନା ରାଣୀ ବାସ୍ତବିକ ବିବାହ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି मंडल पर भी जहाँ कहे बड़ पे जोर कहे जो समुद्र छोड़ी पाए मो मुना कर प्रतिज्ञा कर अछि जे चक्रा रानी पासमेडी के सहित वैरण सुंदर आबद्ध होगा विषय मो कोनसी प्रतिबंध कर कारण जानना मो ज्योत्ना रानी बास्पड़ी प्रतिज्ञा करुछि जे श्रीमान मुनाकर सहित परिणाम सूत्र रे आबद्ध विषय कौनसी प्रतिबंध कर कारण जाने नहीं श्रीमान मुनाकर तुझे की बार पवित्र समुद्र ईश्वर मंगल विधान दाम्पत्य प्रेम ज्योत्ना रानी बास्पड़ी
ନିଜର ବିବାହିତ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତୁମେ କି ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାଣର ସହିତ ପ୍ରେମ ସମାଦର ସନ୍ତନ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ। ମୃତ୍ୟୁ ବିଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଟା ଆବଦ୍ଧ ବିଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଣରେ କିନ୍ତୁ ବାସ କରିବ। ଚତୁର୍ଥ ପାଶ୍ଚଟି ତୁମେ କି ଭାର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ବିଧନ୍ୟ ଦାପତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ସେବା ମୁନା କରନ୍ତୁ ନିଜର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତୁମେ କି ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣର ସହିତ ପ୍ରେମ ସମାଦର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସର୍ବବିଷୟ ଏହାଙ୍କ ବସୁ ଥାଏ ଋତୁ ବିଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏହି ସ୍ୱରରେ ଆସକ୍ତ ରହି ବିଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମକୁ ବାସ କରିବ। ଅନୁରୋଧ କରିବି କନ୍ୟାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। बड़ पुण्य प्रणाम करो। चिकेन कला आज मुझार समस्त समर्पण कर ଏହି ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ମୁନା କର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯତ୍ନରେ ପାତ୍ରଟିକୁ ମୋର ବିବାହିତା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଶପଥ ଓ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମକୁ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଦାନ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋହର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉନ୍ତୁ। ମୋହର ହୃଦୟ ତୁମର ହୃଦୟ ମୋରେ ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଭୟ ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣାଣୀ ପାଶ୍ଚଟି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମାନ ମୁନାକରଙ୍କୁ ମୋର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଶପଥ ଓ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଦାନ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋହର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉନ୍ତୁ। ମୋହର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭରେ